Monedo. Welcome. Ayo, there's a boy. Mwaka muthikiriria na mwirori wa Miaki na Membe TV gwiraga hana ho mucie wigue be mucinge tomoro wa Kimani riu watwika na gicanjamane mwena wa Murang'a thutha wa mutabania wa magongona wiga tukaragwa wa Muraya ahonokio ni maabitha a borithi thutha wa muingi kwenda kumatharakira taoni-ini ya Murang'a akigura mitu ya kuheana nduka-ini imwe. Mitu iyo ni yariukio ni maabitha a borithi na ingi na mingi ya giboro ni muingi ura kuhiritwo ni matukoya. Andu ni makirekia maoni maingi ni thutha wa Karangu ukionekana na muthuri ugwitwo kana mubunge wa Kapseret Oscar Sudi akionekana takiri na thiriti imwe na thirikari ya Kenya Kwanza. Maoni ni makirekereirio ni andu na njira nene toria ngugithomera tukona wa mbere haha rauga atiriri oikaine ta Ridi akauga atiri aikarie muhahe Gatundu gwitu Murang'a aliroragira TV-ini. Joyce akauga atiriri nani amefurahia kama mimi agagetheka muno haria hena kare OG akauga atiriri things are boiling nicely angeacha apigwe sisha inafanya kazi agagetheka muno. Hena Terry Wanjiru akauga atiriri guys kwetu ni Murang'a I'm proud of you homies na agagetheka muno. Andu makinerio horo muno ndi ni kitumi ni kiriko no hena Kimani Njoroge akauga atiriri kwani hataki salamu za wananchi ino ni haria mwingi wake anekira guka mwingi koyaga ndiri akena kaba gugithara tondu maundu mahota gwithuka makiria. Hena muthoni akauga atiriri wa mwisho Habakuka ndoinuke ukohorerwo kwanyu Murang'a ni andu akwaga kusikiza ground akiheo maoni make makudio ni mariko comment hau.